Ni amakuru rero ari kugenda agarukaho mu buryo butandukanye, by'umwihariko ku ikipe ya Rayon Sports yatwaye igikombe cya Sekafa Kagame Cup mu minsi yashize, ngira ngo ni ibintu byakomeje kugenda nanone bikurura impaka, nyuma yaho bigiye bigarukaho mu buryo butandukanye. Nanone hari amakuru by'umwihariko ari kuvuga kuri APR FC, ese ni ayahe? Nayo turi buze kuyagarukaho mu buryo burambuye, ngira ngo APR FC nibwo mu minsi yashize yari yandikiye CAF yisaba ko umukino wayo utazabera i Kinshasa, ngira ngo ibaruwa yanditse nabyo turi buze kubigarukaho kuri iyi nshuro. Ikindi kandi nanone hari amakuru arimo kuvugwa ko Shema Ngoga Fabrice, ngira ngo uhagarariye Ferwafa mu gihugu cy'u Rwanda, akaba yatawe muri yombi bitewe no gutanga sheke itazigamiye. Ngira ngo byinshi mu buryo burambuye tugiye kubigarukaho. Andi makuru ari kugenda agarukaho mu buryo butandukanye, umusifuzi wasifuye match ya Rayon Sports ndetse na Gor Mahia kuri finali Sekafa Kagame Cup, akaba ari umusifuzi wa mbere muri Afurika ugiye gusifura igikombe cya UEFA Super Cup, umupira urahuza PSG ndetse na Aston Villa kuri uyu wa gatatu. Ndagushimiye rero ndetse ngo ikaze waba warakoze subscribe, ndetse nawe utarayikora ngo usaba gukora subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tubana umunsi ku munsi. Ni amakuru rero yakomeje kugenda atungurana, ni amakuru by'umwihariko arimo kuvuga muri Rayon Sports, ngira ngo niho tugiye guhera, aho ngira ngo directeur wa Rayon Sports Dirani yatangaje ko agiye kuzana abandi badefanseri babiri kugira ngo ikipe ya Rayon Sports ibashe kuba yakomera mu buryo butangaje. Nubwo rero benshi bakomeje kugenda babigarukaho, ngira ngo hari n'uwitwa Watara Mohamed wamaze kugera mu ikipe ya Rayon Sports ndetse akaba yamaze no gusinyishwa. Rayon Sports rero nyuma yo gutwara igikombe cya Sekafa Kagame Cup, aho yanahawe ibihumbi 30 by'idolari, ngira ngo ni hafi miliyoni 40, ndetse Gor Mahia yabaye iya kabiri ikaza guhabwa ibihumbi 20 by'idolari, ndetse Al Hilal ikaza guhabwa ibihumbi 10 by'idolari. Rayon Sports yahise igira itya iravuga iti aya mafaranga ni menshi cyane, reka tuyabyaze umusaruro, niko guhitamo kuzana abandi badefanseri babiri. Ngira ngo ku bakunzi ba Rayon Sports babonaga ko mu gice cya defense akesh ariho Rayon Sports yasa nkaho igenda igaragaza intege nkeya. Ngira ngo ko tabisobanukiwe neza, Sekafa Kagame Cup ni igikombe giterwa inkunga na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ndetse ngira ngo by'umwihariko akaba ari naryo rushanwa rikuze mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se muri Afurika muri rusange. Kuri inshuro rero nanone mu match zizaba muri uyu mwaka wa 2027 birateganywa ko nanone izo match zizabera mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse hari amakipe ashobora kwiyongeramo. Ngira ngo murabizi ko yari amakipe yarasanzwe ari amakipe 12 aturuka mu bihugu 9 bitandukanye, ariko hari amakipe ashobora kongerwa muri iri rushanwa. Shema Ngoga Fabrice rero perezida wa Ferwafa yatawe muri yombi ashinjwa gutanga sheke itazigamiye. Ngira ngo ako batazi sheke itazigamiye ni ukuvuga gutanga sheke idafite amafaranga kuri banki. Sinzi rero niba andi makuru rero yagiye asohoka mu bitangazamakuru bitandukanye, ngira ngo by'umwihariko avuga kuri APR FC. Mu minsi yashyize nibwo APR FC yari yanditse ibaruwa CAF iyisaba ko itazajya gukinira i Kinshasa, ngira ngo ku mpamvu batangaje bari bavuze ko ari impamvu z'umutekano, ndetse n'ikibazo cya Ebola gishobora kuba kiri muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Gusa bakaza gutegereza umwanzuro wa CAF. CAF rero yatangaje ko nta gihindutse imikino cyangwa se uko ibintu bimeze, ariko bizakomeza. Gusa igihe hagaragazwa izindi mpamvu z'umwihariko hadashingiwe ku byavuzwe haruguru, CAF ishobora gushakira APR FC ikindi kibuga ishobora gukinira. Muri make rero APR FC izajya gukinira i Kinshasa, aho izahura n'ikipe ya Les Aigles du Congo, ngira ngo mu jonjora ribanza nk'uko yari yatomboye. Ngaye nguko rero sinzi niba abafana ba APR FC bishimiye aya makuru cyangwa se niba baraza gukomeza kugenda barekarama, by'umwihariko cyane ko ari uburenganzira bwabo. Andi makuru rero ari kugenda avugwa, ngira ngo by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, umusifuzi mpuzamahanga uturuka muri Somalia, ngira ngo yanasifuye match ya Rayon Sports final, ariwe witwa Omar, umusifuzi wa mbere ngira ngo uturuka muri Somalia. Ngira mu minsi yashyize nabwo yangiye kujya gusifura igikombe cy'isi, ariko kuri inshuro agiye gusifura. By'umwihariko niwe musifuzi wa mbere utari cyangwa se umusifuzi wa mbere w'umunyafurika, ubwo ni ukuvuga ngo umusifuzi utari umunyaburayi ugiye gusifura umukino wa UEFA Super Cup uzahuza PSG na Aston Villa kuri uyu wa gatatu. Ngaye nguko rero ibivugwa muri siporo yo mu Rwanda, ngaye nguko ibivugwa muri siporo nyafurika cyangwa se muri siporo y'isi, ngira ngo nabyo turi buze kubigira ko uyu munsi mu buryo burambuye. Ndagushimira rero niba utarakora subscribe, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tubana muri video cyangwa se
amakuru agiye atandukanye, yaba aya makipe cyangwa se amakuru y'imyidagaduro muri rusange. Ndagushimiye rero, nkurarikira gukurikira video ikurikira kugira ngo nanone urusheho kugenda usobanukirwa.